Bizning shodligimizni o'rtoqlashishga kelishingizga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Rayonimizda bugun zo'r tantana. Respublikamizga doni taralgan, Bitresh rayonining quvonishi darajasi bo'lgan tag'in bir shaxsimizni, yubilyarimizni qutlarga ham donlarga jiyildik. Bizning shu quvonishni o'rtoqlashishga Bitresh munisipal rayoni boshlig'i Shayxullo G'alimulla o'g'li Nasibulin, respublikamizdan bitlaqli qo'noqlar, shoirlar, yozuvchilar, artistlar, yoqdoshlarimiz, o'g'ildoshlarimiz ham rayon yetakchilari keldi. Bu qadar zotli qo'noqlarni ko'ruvimizning bir siri bor. O'g'ildoshimiz, satirik yozuvchi, yumor ustasi, Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkari, Fatih Husniy ismidagi premiya laureati Qurish ixtiyorli Komil Karimovning yubileyina 60 yoshlik yubileyini ajraldik. Юбилейларга бик бай булды. Бу җиңүне 65 еллыгы, Татарстан автономияле республикасының 90 еллыгы, Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гавриловның тууына 110 ел, районыбызның 80 еллыгы. Әминә бу көннәрдә улларны хөрмәтле зурлау дикадысы бара. Районыбыз күнәк матурлана, зурая, төзекләнә, күп йортлар салына, социаль объектлар, юллар төзекләнә. Иң зур акылларның берсе федераль программа буенча сугыш ветераннары фатир белән кәйфи булды. 1 октябрьдә улларны хөрмәтләү декадасы уңаеннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары юл хуҗалыгы һәм транспорт министры катнашында дагы ветераннарга фатир ачкычы тапшырылды. Барлыгы 59 ветеран фатирлы булды. Ел дәврендә 117 ветеранда фатирлы булырлар. Барысы өчен дә без республикабыз җитәкчеләренә беренче чиратта президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнехановка, районыбыз башлыгы Шайхулла Галимулла улы Насибуллинга рәхмәтлебез. Алда әле безне зур эшләр көтә. Алар арасында сайлаулар, халык санын алу. Башлап җибәрик, хәерле сәгатьтә. Нурларından üрләп, шәл бәйле киленнәре, ил җылысын туяр идең, шәлегәдер биләле. Иманым Камил, залда утыручыларның күбесе эшеннән генә бу җырны көяп куйды бугай. 3 дистә ел инде бу җыр бер җырчының репертуарыннан төшми, аның репертуарын бизәп тора. Без әле аны ул да шәле кешеседер дип күп кенә нәсел шәҗәрәләрен тикшереп йөрдек. Камил Кәримовның шәле тәрәзәләре җырына беренче җан өрүче, аны дөньяга танучы артист бүген бездә кунакта. Ул бүген махсус якташыбызны котларга дип килгән. Җырлый Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты, безнең яраткан җырчыбыз Мирсәет Сыңгатуллин. Шәле тәрәзәләре. Жылысын
әңгәмәбезне махсус бу җыр белән башлавыбыз юкка гына түгел, чөнки ул безнең Шәле авылының гимнына үрелеп китте. Әмир Сәйит абыйга шушы Шәлене шушы җыры белән танытканы өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шушы яктан, шушы туфрактан без дәште микән әллә йолдызлары ашкындырып зәңгәр күгенә. Йолдызлы күк ярар, туган як син бер генә. Шушы яктан, шушы туфрактан без колаксыңны җәеп каршылада, син минеке, диеп дәш кенә. Кабатламас матур яшьлегемә, йөгереп кайтам сиңа, Шәлемә. Ком сәгатенең комагышын күзәткәнегез бардыр, үзе бер могҗиза кебек. Бактың исә безнең тормышыбыз, яшәү рәвешебез әнә шул сәгать кебек икән бит. Вакыт агышы ике якны әйләндереп карасаң да бер төрле. Ә менә колбадагы комның төрле яссылыклар, инкүлекләр ясап, икенче бүрәнкәгә тулуы гына үзгә. Кешенең тормышы да нәкъ шундый. Югыйсә барыбыз да бер вакыт аралыгында, бер заманда гомер кичерәбез кебек. Ләкин яшәү рәвешләребез төрле. Бәхетлеләр, бәхетсезләр, уңганнар, ялкаулар, ихласлылар, икейөзлеләр, хәерчеләр, байлар, тигезләр, тигезсезләр. Башалыгыз, язучы, юмористасы, Татарстанның хәбәрләр дәрәҗәсе хәзерләре, Россия Республикасындагы премия лауреаты Камил Кәримов. Мөнәсәбәтләр артында үзебездән Камил абый. Үзгә кунакларны, авылдашларны, кунакларны кабул итеп тыныч кына утырып торыгыз. Башыгызга кирпегезне киеп онытмагыз. Бүген юбилейны котларга хезмәттәшләр, артистлар, язучылар, район җитәкчелеге дә килде. Хәзер котлау өчен сезне Питрәш муниципаль башлыгы, хөрмәтле Шәйхулла Галимулла улы Насыбуллинга бирәсе килә. Рәхим итегез. Hürmetli Şələ avulu xalqı, hürmetli kilgən qonaqlar, mühtərəm bizning yubilərimiz Kamilus Amir Adlamovich. Birinchidan, avul xalqı isimindən, ham Pitreş xalqı isimindən sizga rahmatimni bildirishim kelar. Hurmatli yozuvchilar, respublikaning hurmatli artistlari, alib Şələ xalqına bugun o'zingizning talantlarınızı, alarni yol ettirerge, saylov oldundan biraz ko'ngillarni ochib keterga kelgansiz ekan, biz bunga ming rahmatliyiz. Bizning olib boruvchilarimiz anlatib ketdilar. Bunda nega shahsiy ekanligingizni sizdan bizning vodiy ham vodiy deb kirishda bo'lmasa edi, respublikaning zo'r ovullaridan sanalgan Şələ ovulidan Yaşmalaydan çıkıp gitken, Respublikada o'zini tanıtkan, bugün sizin isminiz bilen, sizin familiyanız bilen, sizin vadililigiz bilen biz Şələ halkı, Pitreş halkı gururlanıp, hem sizge dayanıp yaşayız. Bugün sizni hürmet etmemde gelgen bizim kuruluşlar Respublikamızdan yazmışları, şairleri, artistleri, Allah'ın kurulları gelgenler iken bu şaraplara işletilgen. Şələ halkı her vaxtda da maksatlı, Allah her vaxtda da işçen, hem tırış, bu dünyada tırmış mol olsa, tırmışını biz onu ortasına çekilip, tartıp baratılan kişilerinin motorik yazılgan. Yılını bulduğumuzdur, kabul ediyormuş. 2006 yılında kitap bölümünde kitap. 6'da bir bunda işley başlagaç bir kitap çıkargan edildi Pitreş kişileri Pitreş rayonu turunda canlı fikirler bu başladı. Tağın bir kitabı çıkarmak gerek. Bizim hürmetli kişilerimiz yeterlik Pitreş'te.
өстірген. Но біздің юбилярға бір бүлек те бере керек бізінен. Біздің бірінші президентіміз Мекен Шариф Шатмар яратады деймін. Менде де рұқсат болса, Гамилек Гамышқа бір ат бөлек етірге есебім бар. Петраш кіші дейді, ұлы яштар адам. Петрашта Hatta sabah töylesini kaldırmayacak mıydı? Sabah töyüne şu atqa oturup bulunduğuna kilseniz biz bir songa şart olur yemeyin. Mişa boyundan atıran bitireçler. Nima buna katılırsan? Tümün kırmızı. Arkadaşlar tümün kırmızı. Satiri gazışı olarak da. Naklatmışında. 35 yıllık men hali muridlarga bir to'y yashadim. Ham shunda ot jigaga yonladim. Mana kerak bo'lgan uchun hozir Bu kerak bo'lgan ekan. Rahmat shunga bakam. Tағы бір тапыр юбилей bilan sizga isonlik sog'lik, Qarag'alдағы kunda, tағы da respublikaga ham Bitireş xalqina sizni ijodingiz bilan shodlantirib, ularga xizmat etishingizni tilaymiz. Yubiley bilan. Anladıysan Қазақстанның әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөхәррире, журналист Алсу Хасаровна бирде. Юбилярны котларга авылдашыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Татарстанның ат казанган актеры Ринат Шәмсетдинов килмәсә, безнең кичә бер ягы китеп булыр иде. Әйдәгез, алкышлар белән Ринат Шәмсетдиновны сәхнәгә чакырыйк әле. Bütün сәлимләрен
Şakiralar avukatlarım. Kamil abi bilesizmi, mine şu işevleşip şu sahnede turganda bizden nidir biz fikri kiş barlıkka kildi. Biz sizni hazır bala şağıza koydarabız. Şu işindir. Ettim işini usal ettiğin nereye barkayım ya? Bundan anlaşalım. Ya bak, iyi patlıklar. Eydeyse bu sinemaşası. Eydeyse bu sinemaşası. Rafael, eyde. Ben oturayım. Oytu balayım. İyi Rafael malay. Bir girek mi tuttuğumuz medrese bakçası? Bunların efendisiyanın. Ekkette bakadır yiğitlerimini. İşini tuval, işini. İyi Rafael malay. Nemi kime yoksa kitesiydi, iniş bile ağır kitesiydi. İnişten mişege, mişeden kamada bidirge. Onları, oğullarını, şehirlerini korap kitesiydi, ağır kitesiydi. Dik şu da bizim oğul. Barısından da motorlar indi. At düşmesine tıkladı. Kelsin termini. Lan size de şöyle. Бирек батыр серisi Камил. Шагырлар, галимлар, yolçular fikirlik. Малай, buraya yolçu bulsana sen. Ey bu manı. Emniyete bu tür şoyan dilim bilen kişi güldürgüs bulsun deyip. Ederi Kamil, olay yoramayın. Kim gene bulsam da Mundu madı tabi işlerini, anın parmarakların, tava dizip zırlasa yetişmeyen men unutmam. Kamil, ederi mi? Tamam yolu. İdeli bir yağı alıp, yeşil karnlar nasıl bitti? Yani karar götürdüm. Rafael, benim sıyırık bit. Sen mi yaptın? Sen sütü verdi. Ya Rafael, korkara ilk ben temni bulalım. Böylesin, sırrını tavuk var ya. Hayırdır? Siyasete bir temlik ya. Nasa da kayarım, bulaşık kararız. Ağız itiniz. Digirat bakaran şubat kayarım. Tutup kız yatmaz şubat kayarım. Mehmet, ötürü çık bile. Kamera kadar, öpü kıtası yok ama. Degez toplayın abi. Yok. Yani bir kayardan sergilemiş daha kadar masakmışlar. Degezinde iniş kaçı, inişlemezsinler dedi. Yani biz de arışır. İyi, eğler kurmasaydı. Medeni de mi? Bir yer kurmayın. Medeni mi sana kaldırırız da? Yok. Evet, tıkış muhanelerden bileler eklemişinde. Önlemin ya, uzundan sonra açıklayın. Hayda baskın yok papilik. Ederi. Bekleyin şunda bakalım da. Nasıl tutmaktım ben, taşınmaz. Orada bir tukak tutmasın ta. Siz bırakırız. Ben perdem romanlarına kaldıram da haklı. Hayda güzel. Rafael gel. Apa biasa. Makin tangan terus sekarang. Apa sudah? Derse bu. Bana kozultu yasakına. Kau ingkata sekian kena. Bir kere giysin Kamil, gültü kapçığı. Rafael, bekle kaya.